Man Bandu rombongan Muspika Kecamatan Munte diundang kami maka isikapkan kami gua makdu ikan aronena Muspika Kecamatan Munte bujur. Sikap-sikap Haron Sembiring 2.
Man Bandu Krina orang tua kami, pengurus entah perangkat desa Gutam Baruena, diundang kami maka rekam ku ama Aron, ijendang go tertima-tima Bapak Kepala Desa. Harus sikap-sikap miring dua. Dabu. Bujur Man Bandu Aron Semiring Sada Kudul.